tukendete muno na akiona ngeta kumzima mzima ndio kwa kuina ureke tumageithie andu aya akaithia kugana akaithia tu Muriera nditagwo Karakoga Jesu wa mama na nyina nyĩmbo cia mataro ekawaida. Thank you. Muhurire iguru wewe kwita maguta kuria kuga na mwina kawa wewe kuja kwa ndio kwa maguta mengi nethina leo na maguta maria mzima hali horma kile maguta ukikuumia bwana wewe ungesafi mwana kitu tukaingia tu Jaga iko kwa dogai Bwana asifiwe sana. Metabweni akameme keuka mwingeda ingirano igwa gatauga na mashte karekeria na mahanja mkakwera kivumbi cha tifuka atentamente nzima mudhoni mwa wainaina na waibwana wainaina na waibwana wainaina dehana nyondo wa my sister, my big sister wa mushi wa Kenyare Lilia naigwa hinyirirekeire ndirenda tuhoe. She's my good spiritual guidance. Irikana ngihurana na bara ya kindu gitagwo cyberbullying on social media. Ndagi akana gakwa kinene hana ngiremo gucoka na uria ndakiri hari ubungeithia west matuko macio. Ne ndokirirwo muno kuria cyberbullying, body shaming na ngoro yakwa ni hari thi muno. No wamushi wa Kenyare ndikariganirwo ni ahoire muno na gicokia confidence yakwa. Andu aingi manjitaga ya lioness no ni ngai utumaga mundu akorwo na confidence yo tondu andu no mukurarie kuria social media na no moe muno andu social media. Ladies appreciate each other na ngai akurathime muno wamushi wa Kenyare. Keep on blessing other ladies. Gutugatira Jehova ndimukenu menyete Jehova wewe ngai atumbire na ithuothe turi aku wĩ mwega baba gutire ngayo ungiona awana tawe mawiko maku ni mairathimo ningi gutharuhe tukimahe ihinda nigetha mahote kurwetha no hote kuingira nigetha nake mundu wa keyboard twethere